THIH LEH DAM review he channel ai ron luta ka video ien ani chuan review ngai nom tak ngai thlaturin loin base yang che review ngai thlak te hi angai nom don e mawangin amasa in like and subscribe ka milo me sak turin ko som chia kan review i mu dan te han ngai thlate tela chumi nuwa comment thatak ria chuan ingai dan te han jiak vela kan lo chiar ve don nia o review tak taka kan lu main request pakhat kan han tar lang lokanga THIH LEH a hian search button se athadon hle mai film hlui deuh to le nikum lama lo chuak to te zon donin zon chopangai na sathine maya awesome taka THIH subscriber ten film an du zong an mu wat theinan search button hi omta se azi omngotin arin ani tunchuma hian THIH LEH DAM kan review dona THIH LEH DAM movie part 1 hi thlakokalta komin kumtir February somni pathum zir top zan khan Psychoti Hall lunglei a release ania patu na hi thlamasa November ni somni paruk thole zan khan Psychoti Hall veka release le ani THIH LEH DAM part 1 hi conflict video YouTube channel a minute somli da ania adang zong chu THIH LEH ya en thei ani tontrum review chu nidang ai zongin kan man mo do nawa kim chang hle tura ngai ani he video a hian part 1 le part 2 kan review kop don ani part 1 ero achuana rei to awangin spoiler telin kan review anga part 2 ero spoiler omlovin kan review thungang engwangin nge THIH LEH DAM movie kan review na chan mitam tak chuan tlaikon nuwa engwangin nge kan review minti mai theya amma sabera chuan tlaikon nu anilawa kan riat thawangin THIH LEH DAM part 2 hi mani loka release ania panhina chuan THIH LEH DAM hi Mizo Film Award a Best Film Award alak wangani kumsang ni somni pali film thabera thlan hi belchian ngai ni in kan ria chuta chapa kan ti ve thei chun lompuinan he film hi kan review don ani Mizo Film Award a Best Film an lak ve le hian conflict video nei tu sar ngai oma WhatsApp in ka va congratulate ngala an film review chak om thote ka va hril nga lu ama ani chuan an film review na tur THIH LEH in na min lo tum sangal chat mai abeng warin arem hrele mai abek takin chung alom thu ka soya hetiang zemoi tak mai hi filmmaker dangten an sunjom zela ta na thale mai ole review lama in han lut tak tak teang ama sign part 1 hi amunum katilea review tur kan ni boka phone note ko open sa ka du lai sin le thakati lai te note down turin kain ring le a post poka post na sa 101 zau po ka nei nol mai he hian film hi a rewatchable en no na dozia atilang in ka ria Mizo film tamzok chu rewatchable ani lem lawa voi khat ena du tok chi tam he film ero ani haulo engwangin nge rewatchable a script wang ani tila kan soi sulom love a script atra thil thleng tak tak be chana siam ani le zel yan depth rilna apeni thil thleng tak tak be chana siam ani le zel awang yan depth rilna apeni a script ziak to pa sar bilal bek vela hian a thil zia tur hi research na satak anei masati ashriata he hian belchianna dol tir mai baka ngai tu azui neu tur ati tam pha ani a script tagrama ron chantir tu te hian an ron thol tha em mai boka ama sain DOP cameraman tin soitaila kan thiam tlang in rin oma videographer jina kan soitak sar ngai omale sarbek vela te thodun na sapchong takin soitala impeccable soisel boni atoi zong in production tra a casting a fu hle ani production and casting chip chirzokin he film ma thatho tu te hian tar lang taila ama saina changtu te main role protagonist si Gilbert Colney nia Gilbert the film chan nama saber debut na chu ramri khanin ka ria ka soisual lem lo chuan ka soisual chuan mi lo ngai dam se kha film akhan misual pa changthunga film release na kalta chuan kan hrianga misual pa kha kan soizuina sani kha chu tiang khopa acting lama talent nei tha chunia letlang pictures film ambus apokhan kan mu bokang Mizo Film Award sang ni somni pali a hian best actor a po thlang se awom lo than chung love THIH LEH DAM film a hian excise head constable a changa anupuya changhi MSc changte ni boka milongai dam se MSc changte ero kamita chuan mithar lanitlat acting ero a thethokhat view experience ni tam se tuna hian aron deliver trainerin omrualin police nupuya tan chuan in me tok le mai overacting nei lawa khilai khi tuna khian han wardeu se ti tur ero a omnual mai
he film chan venulama ron lang Esther Hadashiral te hian film hlutna aron bel cha le boka mizo film industry chuan sul nu nga to hlea Esther ka mel riat nama saber chu nu te thingpui dor tang khanania kaule na film a poron cha thale boka zot entertainment sarmai ka film a hin a changnem lea ani hi he film a hian a chang tu pa tho pui a chang ve thungani he film thu tak lutuk tur ron pol dal tu pani drug addict te pani mol mai kha papoi le kevan lal ompuya an character ka han en khan aziak tu scriptwriter hian kum sang go sum ko chawa MTV cartoon babies le bat het ka amit thlain na riat an sam me dan le an a dan atang khan kha cartoon repachin ka chuan kan ngai ro thiam mai ome comedic feeling an ron pia he film dark lutuk tur hi an ron pol light thiam le casting character memorable de pakhat han soile taila F lal lira misual pa ber cartel how to pa kha achang thiam le mai kum upalam film chang thiam hi mizo zinga chon anwang ti la kan soi sol om love tuna film star thalai ni mek te hi tuna tanga kum somli vela changta se an thiam mai the ma se kum upato anwang la ya camera le lighting ma om ngai reng lo hetikopa ron perform tha hi afak om le ni fun fact kum sang go somrit pathum me ni somni pathum khan mizo film ma saber phuba chu education minister chena tuna zarkot biak in nita a son zanri abot sain release ania he film hi pubiak than sanga siam ani nge chuti ni si chuan mizo film industry hi kumsumli pakhat cho ani chu main plot lersia playa in zia dan han soima saila excise head constable pakhat rinom le taima Putin titura anti chu hoisen lerin taka hlen chuak zel thin anupui fanau te iPhone anna angai poi mozok emati mai turania arin omna le hoisen na chu dinmun lom taka din tir tu ani ta si chubaka Mizoram drug addict chenoi thei te ti in lersia playa hian tarlan ania soituangin he film hi spoiler omin kan review don kan ti to kha o clear to the dan spoiler la uluata ti hian an ziak chu nia he a hian ziak ngai nom se ka ti le he film a hian a chang tu pa hi Batman ang mai nia Batman kan thachawanga DC film animation la comics chiara entrin te chuan Batman a detective thiam zi le hoisin zia kan thachaw ma power nei lawa a power nei chun chu fin na le rem hriat na kha ni chu mai ba ka a house tel a chang tu pa hian Batman a potential nei veka anei vel om chun chu poisa ni he film a hian poisa in omze thuk tak anei ngal boka saptrung takin an soitala money played an important role in the story kan ti theng chu he film genre hi action crime drama ania part 1 a hian kan mu tamber chu achang tupa head constable in rui lozor tu te alu chua dan ani he film atang hian rui hlovin Mizorama bu khor nge to zia min hriat chotir nge nge chuti rolin sabram khothlangram chawa om tura kan ngai misual turu rui lo manga in lalian gang turu takte cartel bon tak tak kan local ruvereng ani ti min hriat chotira hengau rol hian Mizoram an ti chia zia he film hian a pho chuak chiang le part 1 hi head on to kalzel tip of the iceberg chau ania part 2 na hian misual rol in tel khom te che dan bon turu lutuk tarlan ania he hian film ati entertaining a film genre ka du zong takpo ani act 1 he film hi chentuma chentaila act 1 a hian thontu reng renga tutenge chang tu te ti te khoilai muna nge boina thlendon ti te misol te chin chang thlengin tarlan ani trina exposition a hian ngainom takin tarlan ani act 1 a chunga hian exposition le complication handa taila exposition chu film honna ania film honna atan hian tual tha sin an ron da ngala he hian film chunga min roi lut ne hlea huka nei thanga hle achang tupa thina atangin bulan han chandai mai te hian min ti curious deal chu tle ani he hi kan la soi chun zum zelanga achang tupa thi khati khan lo nual ngal mai lo ula engwanga boina lo omnge eng tianga thlenge tutenge mo phur tu te ti in ngai tu na akal ngal charchara chu thil chu mong chang in film siam tu te hian an ron thet chho ta zelani achang tupa chung ta chuan mangang lea abi ken nu puya chi ai na sale achang tupa ro te hian nupui fanau me chia pani aneya pakhat jok chu phung zol thin ania kum no pang tak tak an lania au pa jok chu kum som pel trok mela puwa pakhat era kum riat vel bor ni om tak ani achang tupa lo chu an chung ko in chom na nei chun ania chuti an pa thi anupui na han mu mai chu achi ai na sa le mai thi satli ani lawa alu chu rap thak taka tan bun lo ni he film ti hausa a ti pui sui tu chu zone JB News tele mumal taka news tak tak scriptwriter in research ana ikhani ome thil thleng tak tak
Burma le rui lo chung chang research cha tak tak kan hmuwa hei hian phur tharna min pe a hriat chen le zel chang na na sa tak kan ei pha chhoni ti chuan achang tu pa nupui narration kan hmuma sabera duaina voice a monotone deuh emoni ati theya an fate an lom om phian boka a fanunu pangjok phe ka chu o thum tha phiana zailama kalta se zai thiam tak lani nge be sayom mane Act 1 a hian comedic scene with thla le dialogue ngai nom tak tak ama drug addict te pani VDP na dom na scene kha scriptwriter chat na chu tongkam bungrua dei that lama tunlai thil thleng relevant tak tak an dialogue a ze tel thiam hi nia drug addict pani te hian subplot tumsang an nei vea main plot nena in zoom scene with thlak takin he drug addict te hian zo takin an changchuak ve ane complication kan thlenga achang tu pa chuan ngor takin a na a thok chho zela ana thona boina om chho tanta plot point chutia achang tu pa in na ngor taka tholai chuan tlai kha chu ngui em em in ron hoa atu hon chuan anu pui thong le mai an puten an suspend thu a han ril meu chuan anu pui chu beidong le a thil zong zong ein her dang lam ta vek mai achang tu pa chuan engtin nge poisa tho chuanga engtin nge chungte chom ta kang chuta anu pui chuan thei tokin tran na lo la ve wata online shopping a boy pui chho chana achang tu pa chuan ngai to na thar nei in number 4 zor ve mai chu aril ruk ta a drug zuar tu te bupuya chuan avakala engtin tin amani ava in tulut thei lok maya chu thil chu anu pui na riat chuan adu lo kher mai act 2 Act 2 kan thleng chawa achang tu pa chuan rui lo ro kin tol ve ta zo zawa athil ton chu a hlau thon omin film khurangai trin le maya achang tu pa chuan number 4 chung chang chu hriat bel zela rui lo an tol dan te aru kan in hlan dan te an zor chhon dan te hra chiang chho tul tula khoi tanga local nge ti ero hrelok thei lo thung rui lo sum don na alu thuk ta hle mai hela hi film diagrammarizing action in tran chhona lai po ania a hmu nom chhomi mi a hle he film mi boring man lo film duration po atoi darkar khat le minute som thum po ko chawa seinia scene atama scene khadarei lova engal rang rang atanga la ko zung zung ani poka he hian he film mi ati hmu nom le azol baka aran lam hi arang lutuk lova among lutuk lo bokani batman kan soita sa sa han soi le lokela mi thiam te chon the batman 2022 le Nolan Batman ka an khaikina split screen in an da duna Nolan Batman The Dark Knight ka pacing rangzoka Matt Reeves sa The Batman ain rewatchable zoke anti hianani soile soinu hi mimal preference du dana nia aran le amun chu mitina kan du dana in anglo chhu ma film thon tu kan kal chho zela rising action kan kal zela zan khat chu number 4 tam tham zet mai achang tu pa chuan atol angai le tatlat mai lungle khodai fema abaik chu cheta tlat maya ruilo purjun zum thei tak lo wangin lunglea ruilo bu pui nei tu pbx sang chu a phone tarengota pbx sang chuan achang tu pa ne na tangin a phur chuak vele ta ani climax chutia lau thong le film khur taka andam doin pek nu chuan pbx sang chuan motora number 4 tam tham tak mai chu a phur hota van doi siamin kong laka pbx sang chu an man ta lo mai achang tu pa chu a honga amang ang le maya chu thu chu nupui na hriat vele zel phei chuan anin chungkur a boi hle toni film script te kan lo ziak ve zo zo to film mani lo ko ran lama drama zir tur te kan lo ziak ve zo zo boka heti hun lai takhian ka ngai to na kal thui le a film script ziak tu pa real ro tur la kal pui dan tur ka ngai to pui thiam voi voya ma se til hleng tak tak be chana zia ani mi owangin konfi takin ka ngai to na chu ka kaltlang puingam talawa uluk takin ke en chun zum ta zel ani pbx sange bel chuak turin pbx sange fanunen district jail la an zukal ta chu thu nu puina hriat phei chuan an nu panu na boi zauta anu pui chuan soi chuangam si lovin an pa na tho lai atangin thik na apai ve reng bok thina pbx sange fanu po chu a thik le mai atopa pa chuan achang tu pa in thudik a hrilta ani Act 3 Plot Twist achang tu pa ru hlo tol thin chu atira tanga an pute ne nan roman lok na ani ti anu pui chu han rila ru hlo bu pui lu chu an du awangin chutia ti ani ti chu kimchang takin a hrilta ani falling action bel tur ni om to ka pbx sange fanu ne nan kalai chuan thu chiang jok engkim a zot chuak ta pbx sange chuan aizol lama tangin ru hlo walak thule ama aya thil ti theile lian jok omte chu chiang takin na hril veka falling action tlak dan po hi amoya ngai nom em zelani falling action a hian unfolding story kan ti donami atir lama zona tam takan nei kha highlandin aronom ta truala channa kan muta zut mai a satisfying du hle mai
chutia pibik valley pibik sang thuruk an han hreta chu police te chuan aizol lam an han pan tangala lunglei lam rui hlo chom tu chu atoi zong in soi to maila an man ta ni an mi man pa chu arang in district jail lam an thon tlangala ma se chu pa chu an thil a lo ti thei ngang mai jail chunga po iphone hum run tlat maya ama man tu pa constable ro te chu that turin jail atang chuan thuwa chuata hem mai tichuan ama that turin an posing ami verther le rova tak mai chuan aluman la turin zana tha atum ve ta ani resolution plot twist atir exposition a kan mu achang tu pa ruang lubung ngei kha ama that tu ruang chu alo ni le dai jok si ama that tum tu nen an hanin chaya fighting scene mu nom tak kan muwa atopa achang tu pa chuan van nei siamin ne na achang ta ake kor le kor chu hak tira chimriam tak chuan alu chu han tan saka alu chu tu ma mu theilo turin apai bawa ama chu thi thanin newsa te vortar chuai neta police te hian mi puizong zong bumin achang tu pa chu thi nan than tira achung tenen mun him lama thuruk zui ngal anita atopa chuan rote constable chuan anna felfai takina zawa lunglei mai ni lo aizola rui hlo pupui thunei tu chu lung in na lu tir ta ni anchung ko chunga thil thleng ril ruha na chi sang le thoi pik na chu chok jang khai na lom ta ni mizo film thon tu achuan omjanei ber an hial mai theya athon thu rila a script ziak tu hian a hai thuk in hai ril le a hetiang ziak tu rian a in po cha na sale ang ti hriat ani rating han pedon taila thile dam part 1 hi som apakwa kan penga athon thu wang liu hian he wang po hi anianga kumsang ni somni palia film traberan thlan na chan ton hai film genre ka ngai na tharam em chu gangster lam hoi cartel ho lan na nia ken fu khopin ka ria patun a hian cartel lam alang tama munom kalati ta dewani thile dam patui han soi chunjom nga lela kan soi chunjom ma in ka video hi try ti chuan milo like sakla arem chuan min an share sak bokla kan soi cheu ta boka ingai dan te po comment lama hian theta cha kom to le mai ingai dan te han ziak chuak ta la te chuan atira kan soi to angin patru ero kan spoil don lawa spoiler om lovin kan soi don ani longai thla chunjom ze lang che thile dam part 1 le patru hi film pakhat in zom ni ma se thil shan lak kin na ngai thaya genre in ang film siam tu te in ang ma se part 1 e part 2 hi han khai kina han compare thei ani haulo amu ta danga ha vibe po adang da ini thile dam part 1 akhan screenplay writer a filor le a part 2 ero videographer ron lang sar le thungani part 2 hian videographer ha le narin oma videographer thatna aron lang vele ta chi bok ani covalent film tha ngai cartel lam rong kai the godfather te goodfellas te The Departed, Casino, Donnie Brasco te ingai na ne chuan thile dam po hi ngai na ve ngai na renoma part 1 and part 2 hi a gangster zoka action po atam zo ngai nge ni ti hian spoil si 11 ler si playa an ziak danang hian an soi taila part 1 chunjom na nia pulhira na chang tu pa tha tumna hlo cham ti hre chuaka ama aya atir torot le arura zok mi pathum tir rote le anupui fanaute engtin nge anom zel ta kangle ti in ziakani act 1 na hian part 1 lam thwal non le nia act 2 na atangin boru ka sang chho le a act 2 na atang hian suspense a minda chho chara atop thlengin kan ip emoti mai tu ni act 3 ha dam zokin kan in theidone magon ti line script writer in min labum ta form ai atop pa cliffhanger a min la da zui atop dan po akhamom lo takzet ani part 1 nge part 2 mu mi ti zok tin min zo ta se chan thiam har view in rinoma het hian chang don teang pakhatna part 1 thon thu bulin channa nia thon thu ziak tu in o luk le ti hriata thil reng thil thleng tak be chana ziak le research ngai khan film atilu part 1 na sin sang atam zok in hriata khathil khan film siam ati har sale azwal nge in rin om part 2 na ve thungero thon thu kal lai ne boka thon thu atluang chode pura hriat na ama hete kan soi wang hian amu nam lo ti na ani lo part 1 ai mai in asmut zoke moti mai turania character omsa an character play pek bel le character thar tlem zong introduce chawnia script writing angong ochuan part 1 har sat mel zoke na lang action chungchang han soi le taila action ngai na mi tan chuan part 2 munom zok ngai narin ama fing tak le logical tak crime genre ngai na tan chuan part 1 amu nam thungang part 1 a in part 2 pe sarang zok dewa part 1 en mi lo tan po mu nom atling thovin rin omani drama le comedy ngai na tan chuan part 1 a mu nom in rin oma part 2 chu soile soinu cartel lam hoi ni deu topa
mimal takin ngai dan han soi tlang tai la ek tru kha ka du ain a sei deuh ma em o katia kan kual na nu kan kual le chin ya shiat a ol hle mai khoinge mu nam ka ti jok chu chik takai ngai thlak chuan in thathiam in ka ring maya he film ke en laya ka ril ruwa om han soi lokila thi le dam hi series nei chin emo episode nei chin tun aya chip chir hian han siam ta se kalo teril ruwang wang mai part 1 le 2 hi yin and yang angan nia a pakhat telavin pakhat om theilawa part 1 en to chuan part 2 en ngai ang chi ka ani ome Hollywood lama hian film hit chuan part 2 an siam deuh nge ya antenan tun haya Joker film chuak folia do kumsang ni som pakwa Joker part 1 box office lama hit em awanga siam len nia film sang te po heti ngin an kal deuh vekani avatar tele film dang kan soi seng lawang chu chuta thil lo lang chiang te em chu part 1 poimo na ani part 2 emo part 3 mo hian part 1 akhum mangai lo chu wang po chu nenge thi le dam part 1 hian award alak nal reng ni HBO Max entry chuan kan rianga mani loka the penguin chuak kha in en ve chuan khatiang deuh kha ni adang lamna chu thile dama mi felte din mun hi misualten nia mi felte hi misualten ni thung character an thlurte ein thlak thleng ti na ni chu the penguin ero misualpa character thlur na ni thung patuna hian character thar kan munwala misualpa thui shuai mi pathum sumo driver le ram hnoya an ma ni lo hum tupa te character kha an langsar zuala hengmi ti hian role poimo tak an playa film anti ho sign anti mu nom hle ni abikin thlam lama achang tu te lohum tu kha a role fu le a dialogue a fuin ril hle bok ani atir lama kan soi tongin thi le dam part 2 na hi November ni somni paruk thole zan khan psychoti hall lung leya atlang zarania mizo film chuak to chuan belchian dol ber polan hialome thi le dam part 2 rating han pele don taila pariat point panga kan pedon ani spoiler free han soi cha kom hlea nidanga soina hun te kan nei te ni chuan kan soi le donia he video hi thai ti ni chuan min lo like la min lo share sakla mizo film tranzel na atana kan ti thei tok tlem te he film siam tu ti hian min lo pom sang nei ka be sei video danga kan in mule theu don nia in the vine mutui mangtha choi tui vek kule